Ja se zovem Predrag Grbeša, tu sam u centru, nosio sam uži centar za vrijeme potresa, preživio slučajno, ali evo, preživio. Ima nas sa sviju strana, Petrinja, Sisak, Željezara, nas jedno 40 dečki koji, evo, noćima ne spavamo, ali evo, posao odrađujemo. Hvala. A dobro, radimo normalno. Teško je, ali radi. A ja sam iz Siska iz pošte. Da, ima nas Caprag i Sisak i Petrinja. Malo je gužva, ali dobro, snalazimo se. Pa znači što se tiče samoga posla dosta je otežano, pogotovo što se tiče područja Petrinje. Ja konkretno radim u Petrinji, dosta ljudi nije prisutno, znači kod kuće iselilo se normalno zbog potresa, zbog svega, tako da pokušavamo naći neki balans kod dostave, kontaktiramo koliko god moguće maksimalno ljude. Velika većina nije na tim adresama na kojima bi trebala biti, pa onda izlazimo u susret, vozimo na druge adrese ako je to negdje na području grada. Velim, dosta je otežano što se toga tiče i kod isporuke i kod samog transporta, kod vožnje, jer je sam grad više manje dosta oštećen i moramo puno kilometara raditi, da tako kažem, i ceste su, ulice su blokirane kad se nešto radi, pa je zatvoreno, pa onda moramo okolnim putevima i tako. Pa mi smo inače HP Express, znači divizija je putovala iz Siska i raznosila poštu, tamo je bila divizija, znači mreža i poštari, sada su oni smješteni svi u Petrinji, dok mi divizija HP Expressa svako jutro putujemo u Veliku Goricu, u centar i odandje vozimo pakete na dostavu za Petrinju i Sisak i okolna mjesta. Pa znači, eto, da se drže, da budu čvrsti i da nadamo se da će ovo prestati i da ćemo izdržati sve ovo. Eto, i da će doći bolji dani kad ćemo moći normalno funkcionirati i vratiti se na ono staro kako je bilo.